Maya pa sisilin po kaya katamungan, Biyernes ning kalabing 5 Domingo ning karaniwan na panahon, pagmasusyantaya po ngayon king Santa Misa. Pagkabetala po king Santa Misa ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan ng Catherine and 3-star Soto, Giancarlo Tubig, Christine Sotelo, Marlon Joyce and Ira Takdol, Lito and Loring Sapanta, Baby Solatorio, Legion of Mary king karelang 83rd anniversary. Para king kapasalamatan king aldoning kebaitan ng Agnes Garcia, Say Flores, para king personal akayadwanan ng Caroline Gumtang, Jesus Simbulan, Nympha Agapitoong, Abigail Rain and Augusto Mamangon, Mark Homer Munoz, Herminio Linet Nucum and family, Bernie Baby Henson and family, Phil Janet Castro and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, para king malagwang kapaldanan ng Emmanuel Pineda, Ludovina Bondok, Arturo Tantamco, Emelita Montemayor, Maria Nieves Gozon, Marian Lourdes Nuque Guanzon, Arnold Malyari, Pat Ahos, Lamberto Panlaki, Rosalita B. Torres, Eric Jimenez, Oraya Yuna Soto, 1/3 Soto, William and Susana Sotelo and family, Angelito Miguel, Eileen Makapinlak Sorbano, Divina Gracia Carbunco, Edel Umlas, Eller Vitug, Gloria Panlillo, Ernesto Dizon, at hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalang hanggang kapaynawan din kapatatamong miyang unabye, Peregrina Tiamson Cruz, Christine Teke David, Febe Agnes, Edna Dakanay, Jose Carlos, Nap Angeles, Orlando V. Yuwico, Elizabeth N. Nilo Villaflor, Helen Ando, Marifin Lasatin, Cardin Salak, Vic De Vera, Adeline and Marlene Garcia, Edgardo Torres, Gloria Sotelo, Ricardo and Lucia Pasion, Karen Joel Tubig Sr., Joel G. Clemente, Araceli C. Macalino, Federico M. Macalino, Enrico Domingo Sr., Albert Songco, Aurea Santiago Tonggol, Leonardo Deirit, Alfredo Deirit, Jose Deirit, Antolin Deirit, Ruben Lacson, Remedios Saldana Calilong, Rico S. Calilong, Rita Calilong Hurtado, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Solalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, Baby Lobo, at din sa Blancaladwaking Purgatorio.
Talakad tamo po at ikantataya indalita pamuklat. Kiligyoning igpa, poning anak, poning banal na Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kay kayungan. At kaya ka antimori. Maya pa sisilim po. Maya pasisilip po among. Abi-abi tamong magmasusi kay katamong Santa Misa. Pasalamat aking Diyos karing grasyang pagkalup na kay katamo. Pangadita laretang pengakuanan tamong ipangadi, lalong-lalo na karing masakit. Oring ating malalam mapamangindangan. Karing panahon ni kasalata mo, mangyatang kapatawaran ng Diyos. Itangan po, Magkumpisal ko kin Diyos sa mayupayang tutu at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kan Santa Maria Kapiladman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginutam. King Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamo, king pangapatao, daring kasalanan tamo, idala ng tangan sana, king biye, alanganga, Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Isipan tala po, rin kaya katang intensyon, ganakang tala, rin kaya katang panalangin. Oy paming mayupaya, Diyos ning pakalulu, baligtan mo kayang mitmong ganaka, king kaya kang kasakitan. Dinan mo kaya sanang kapainawan, king kaya kaming pupusanan, at pasiknangan mo kami pilubluban, at kasalpantayanan, ban parati kaming tiwala, at manalig, king pamaningat mo. Bilang kaya kaming igpa, itiadwan may kapamlataan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, kin libro ni Exodo. Depatan dalangan di Moises at Aaron, deting sablang mala, kingarapan ni ngari. Dapot pepasyas nelub ng Ginu, at iya may bisang palakwanala, ring Israelita, kimbansang kayang sasakupan. Migsalita yung Ginu kang Moises at kang Aaron, karing timbansang Ehipto, nga nakarela. Iti yung sukat magimumunang diling bulan ning pabanwa para kaya kayo. Ipayabot sila, reting panabilin, king kabilugan na balayan ng Israel, king kapulungaldo niting bulan, imbalang lalaki, mamili ang metong nga biserong tupa o kaya biserong kambing para karing katubalena. Nung tutuyang malating kayang pamilya at ene agyong gisanan, ing kabilugan na animal. Ya ampon ing kasiping ng bale, malyari rin pirakayan ing metong animal. Agpang king bilang din tao, ampong king agyo ng kanan, ning balang katao. Malyari kayong mamiling metong atupa, o kaya metong kambing. Dapot kailangan king lalaki ya, at pabanwayat wa, at alayang depekto. Kay ba't sesenyo la, ang gaking sisilim, ning kalabingapat aldo ning bulan, at ning kabilugan na balayan ng Israel, pati na lareting may sabing animal.
Kailangan lang kumanditak king daya, at ikaskas da, karingam amba at babo da rin pasbulda, rimbale, nung nula mapangandeting animal. Kimbenging ita, sukat minangnanging laman, at mapangan, kambering mga payit agule, at ning tinapi alang lebadura. Eye kakanan sagiwa, o kaya linaga. Kananyeng melitsyon kabilugan, pati na buntok, ding bitis at ing lamanlug. Ala kayong tatagan kaniti ang gaitang kabukasan abak. Nungatin nanuman mitagan, sukat silaban. Kananyeng marapan. Miblas kayo para king makabang lakaran. Makasulod na la ring sandalyasyo. King at talanye, king metong yung gamat intukod yung. Iting kapag masusyan king Paskwa, bilang parangal kanako, ingginu. Kimbenging ito, lumibot ko king mabiluga Ehipto. Pamaten ko la ring sablang anak dang pangane lalaki rin tao at animal. Pagpaku imparusa, karing sablang Diyos ning Ehipto. Ako ingginu, indaya karingamba, daring pasbul, maging palatandanan niya, karing pibale-baleyo. Lagpusan da kayo po tangakit ko indaya, at kayo mi dami, potang pagpakuin parusa, kimbansang Ehipto. Sukatyeng pagmasusyan ng aldoyti, bilang piyestang parangal king ginu, ban eyo kalingwan ing depatangku, ing ginu, pagmasusyan niya king kapilang paman, ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo, iyang pangke ing kalis ning kaligtasan at mawus ko kinlagyo ning ginu. Iyang pangke ing kalis ning kaligtasan at maus ko kinlagyo ning Ginu. Nano ing malyari kong ayang pangking ginu, uli ning sablang mayap ade patana kanako, kaya kakong yampang, alak amanyaman, bilang kapasalamatan, kimbinye ng kaligtasan. Iyang pangke ing kalis ning kaligtasan at maus ko kinlagyo ning Ginu. Panandamaning ginu, nung ing metong karing may malena Mateya, o ginu akong kekang talasuyo, susuywanda ka, king kamatayan linigtas mo ko. Iyang pangke ing kalis ning kaligtasan at maus ko kinlagyo ning Ginu. Keka kakong idawon, ingayin ning kapasalamatan, at ang panganan king kakong panalangin. Ding kakong pangako king ginu, kakulang tuparan, king katipunan, ding kekang memalen. Iyang pangke ing kalis ning kaligtasan at maus ko kinlagyo ning Ginu. Talakad tamo po ban parangalan ning maya pabalita. Itamungan po, ing amano ning Ginu, mabiya at darapat, balo ng panuyatan pati na ing lihim ng pagnasan at isipan ning tao. Ingginum manatili kay kayungan, At keka antimuri. pamamasa king may pabalita ag pangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginu.
Misan ay aldoning Sabat, maglakad di Jesus, busal ning asikan trigo, meranopla rin kay ngalagad at migmula lang menakdot tinalage trigo at sakala gigutan. Inyang igit day tireng pariseo ng araking Jesus, alber mo indraptan na rin kaya kangalagad. Yan babawal na rin kaya katang batas king aldoning Sabat. Nga nang may kibat Isus. Ipawariya, basa hindi pa tanang David inyang amponing kayang kayabe, niyang meranopla. Linubla king bale ning Diyos at ampon ding kayabe na mayangan laking tinape amidaon. King Diyos, labag king batas, ing mangan ka king tinape ita. Huling bukod mong ding saserdote, ilang ating kapaintulutan mangan kaniti. Eya pa mo naman wari abasa king batas ng Moises, king aldo ning Sabat, king aldo da ring saserdote, king templo, na ilatutupad king kautusan uli ning Sabat, makanyan man alalang pakibatan. Ngayon, isasabihan ko kaya kayo, atsuketi ing metong lalong marangal kesa king templo. Nung tunepin ay intindihan nyo ing kalalaman iting amano, pakalulu imburiku, aliwaing ayin sakripisyo. E sana pinatulan dingalang kasalanan, uling ingaldo ning Sabat at tsuya king lalam ning upaya ing anak ning tao. Ing may pabalita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ning igpampan ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Back to basics. Magbusatang mong pasibayo king nano talaga yung mas maulaga. Ngayon po, daramdaman ko, yung mumuran ating bagyo. Sabihan da, ngayon panahon na ini at itang El Nino. Hanggang kanuking next year, early part of next year, at tamong El Nino. Puri sabihin ng El Nino, kulanging uran at kulanging danom. Yan ang kahit tinandramdaman na bagyo, kahit ipan na albog, itang albog ay tayo na masobrang danom. Sirala rin kanal, pagawa tal siguro yung kanal tamo. Mo masalesa itang drainage. Pero in general, kulanging danom. Kahit mo kayong baryo tamo, mapansin nyo, nang kay ako bisa akong mandilong marano natin kung misa, manimuna ako mo. Uling itang danom, patak-patak niya sumbengi. Mga bit ko pong danom at kung timbagay at ang kanakong banyo, baka nita, yan ang oras bengya po ang hawak ating danom. Kaya magkulangan tang danom. There's water crisis. Imagine, itaw mismo kaya sapang bato. Hausta kaya salita mo, kaya tutuman, kaya ning manibatan ning watershed, tang sibul, kareng bundok. Dapat akita mo, panibatan nakatamo. Pero itamo mismo, madalas, halatang danom. Lalo na rin banda kaya kayo kong money, king radar, ang pocket. Pero may kaswelo ko po kaya misa nabasa ko, the El Nino and scarcity of water discussions among government, private, and NGO leaders sees water crisis concern primarily the drinking and the food production aspect. May kaswelo ko po niya, tandindam ko lang rin kayong gobyerno, ing peka mo munang sisiguruduan dapot ang kulang in danum, alanguran, alan danum keng gripo, ing paunada pa mo, ing atitang ainom, apatinta mo pong food production, nung tatanam kang pale, nung tigang gule, deng tanaman, bika danumla, bantang ating apangan. In short, it's very basic. Umpisan tapa mo kaya peka importante. At intang ainom, at intamong apangan. Water for drinking and food production in times of crisis. Baluta naman po, dakal tamo pwedeng pigamitan kayong danum. Potang ditak na mo, we would focus on what is essential, what is most basic, peka importante. Bakit? Neng kay dakal tagagamitan na danum.
Pero magagamit ka rin kaya katamong siping bale ang mga regular golf course for the maintenance of the greens. Neng kay atin lang panugtog karet ang dikot keng golf course. Pero renta usapang batu alalang danum. O kaya mo naman deng hotel ing karelang presyo ning karelang danum masikan pata mag-shower ka sobra-sobra sikan. Mga sira yung danum, mga sayang. Pero basic inuman, basic pamangan, o basic kareng kaya katang makatanam, kulang yung danum. O nang kay kareng gardens, kareng kaya katang pigagastusan na kaya katang mga santing katanaman, there must be something more important than this. In difficult times as El Nino and water crisis is expected until the first half of next year, we have to set our priorities established. In the gospel today, the Pharisees are questioning the disciples, for they were picking grains and they were eating at Sabbath. Nga da, o din kayong disipulo, manat dutla, manat dutang picking, managtal lang trigo, susubo dala, mamangal lang. Bawal yan kayong Sabat. Pero, kapilan pa maging bawaling mengan ka, maranop ka. Kapilan mo pa babawal din taong maranop makanla. Pero na mo talagang elabisang man kasi mag-fasting lang, mag-dieta lang, elabisang taba, o matas na sugar, elabitang mitas sa sugar, o kaya elabisang mitas sa pressure. Okay mo ito. Pero yung taong mamangan uling maranop yun, tayo babawalan. Ang diyan naman kay pisang banta mating rule of fasting, Biyernes Santo, balang Biyernes na ning panahon ning Kwaresma, Miyerkules Santo, o during Black Saturday. Pero, nung ating diabetes, nung senior citizen na ka, nung miminom kang panulo, kailangan mangan, they are exempted. Back to the basics. Nang kaya kasi, pakakatas-katas tayong kabanalan tamo kakalimutan tamo yung mas maulaga. Yung kayapan, yung ustisya, yung pamanyaw, karang mga ilangan. Di ba yung tang high school tamo, pong college sa dintangosan, Maslow's hierarchy of needs. Yung triangle mo kayo. Psychology po yun, psychology. Kaya kaya katang pamangailangan ka no, balam triangle yan. Itang pekalalam. Itang ausandang physiological need. Itang pamangailangan ng katawan. Itang kailangan tang mangan, kailangan tang minum, kailangan tang pampaynawa. Kanya sabi da, you cannot preach to an empty stomach. Nakasakit, manaral ka, gagalukbuk lareng at sanda. Pote, daman-dandaman, isasabihan mo. Of course, except that ang gagalukbuk siya, uling mag-fasting lang, mag-sacrificial, liwa po ito. Anya ning kaya mo manasisiren tao, ela makasimba. Bakit? Manintunan la Nung ela kasi manintunan, alalang ka nan, den pamilyan, asisi mo kanita, ali, mas tingita mo pangadital. Tala ka mo daw san, Kenny, tsaka na kayo mag-obra, pwede ito. Bakit? Atin tawaring sukling pamangan ka rin anak, tanong wala. Respetuan talang mag-obra, at so pantalang kayong panalangin. Kadwa keng hierarchy ng sense of safety. Itang kami gagana ka. Yung sakyan mo, makalakya ka niyan. May pigagana ka, nung makalak, di ba? O kaya, munta ka wari kayo ni Pisamban. Nung imbale mo, mo balo, nung kabalik mo, atsuya pa yung refrigerator mo. O pa may gisa ng labanan ng bale mo. Basic safety needs, security needs is also important. Makanano ka munta Pisamban, may alak ko ng bale mo, makasara, makabuyang yan. Alala nga, bering anak mo. At metong maulaga, itang katlong pamangailatang pamananggap, sense of love and belongingness, sense of acceptance in a community. The biggest threat to people is rejection. Potang eda kakaluguran, eda katatanggapan. Di nga liwang anak, isipan data, maging yan trauma karela, kunyari mo, amikawa nila rin may asawa. Ning kayong anak, isipan da, niya amikawa nila, uling ede buri. At ikon din dama kanya, meragul yung anak, mikawa nila rin pengari na, isipan da niya mikawa nila,
kasalanan ng anak, rugo, lay marugumbalo. Kaya musmus ng pamisi panggang metwaya, the child was very insecure and she committed suicide later on. E nayatanggap na she was rejected. Kaya tutuman, mantutuita. Pero nung ating kinupup kaya anak, tinanggap kaya sinabing, ating malugod kaya ka, ating tatanggap kaya ka, siguro mas marayo pa hindi sa aning anak ito. At ila pa pungawsan meto tang esteem, self-esteem, sense of fulfillment kay pang sarili mo. Itang ika mismo, maniwala ka kay sarili mo. Maulaga ita, mo itang mapsika, mo itang makasarayang bale mo, mo itang kaluguran da rin aluwan tao, tatanggapan da. Dapat ika mismo, kaluguran mo yung sarili mo. Ika mismo, maniwala ka kay sarili mo. Masakit kaluguran da ka, pero mo naman paniwala ni sarili mo. Makanano ita? You cannot give what you do not have. Nung mo kaluguran ni sarili mo, makanano mo nga luguran tayo nga liwa. Nga ng Jesus, love others as you love yourself. Luguran mo rin nga liwa, anti mo, nung makanano mo, luluguran ni sarili mo. Even Jesus accept na dapat luguran mo yung sarili mo. Mo paborin. Mangan ka, mananap ka, painawa ka, mapagal ka. Minum kang panulo nung masakit ka. Luguran mo yung sarili mo. Kanta mo pa mo asiwan din aliwa. Kanita, ti ko nga basang handout na rin caregivers. 7 principles of caregiving. Number 1 principle. Yang ata tandaan ko. The best way to care for others is to take good care of yourself. Bayo mo suywan din aliwa. Mo paborin pa yung sarili mo. Makanano ka man sumuyo ka ba't igami sumango ka? May kayo ni sopan daw ka pa. Wananda ka sumab ka nita. Sopan mo pa yung sarili mo. Wala naman po marok ka dito. At katataw yan, kaya pamangailangan na rin tawag, tangasan ng self-actualization. O tang maging ganap na yung pangataw. Your creativity, your self-fulfillment, mayan na mo isasaw. Wala mo, malapit na kang maging tune talasuyo, tune disipulo ng Ginoo. Miyaliwa po yung pamangailangan na rin tao. Kaya tang papaunay tag-ep mo muna. Nung alalangapangan, sa upsamo tapsa, yung tanga abye. Nung at itong babalitan na mamamatay na lakin, dano ba? Tang paborenta kayong baryo tamo. Ang yang etamo taga barangay health, ang yang eta barangay council, ang yang etamo taga gobyerno. Kailangan tamong pakibatan yung pamangailangan ng balang metong. Agaga na kayo po, at ang panahon na ng pandemya, in our church, we acknowledge the basic needs of our community. Yan ang panahon ng pandemya, nang giyawa tamo, bukod keng magmisa tamo aldoldo. Nanong giyawa tamo po, bukod keng pipit ng tayong katawan ng Kristo, tinapay ng Kristo keng misa. Penikwan ng tamo po, tatanggapan, abyas, ayuda, derata, pera, sardinas, potang ating kong oportunidad pasahog ka rin aliwa para ka rin kaya beta mo keti. Ang giyangela katoliko, giyangela sisimba, giyangela manuhala kayong Diyos, uling kailangan din pamangan, alang duda, alang pangabiran, so pantala. Bakit? Mumuna yung danok, mumuna yung kawo, mumuna yung pamangailangan ng kaya katawan. Kabang sisesentaya, muna man yung karelang kaladwa. During difficult times, it necessitates us to respond to the survival needs of our people first. During the pandemic and emergency times, we help and respond to the hungry and the safety of our community. This is humanitarian in our response. Isu sinabi ng humanitarian, as long as you are human, tulong pang tao, sasabihan tulong pang katoliko, o tulong pang kristyano, o tulong sa mga nagsisimbali po. Potang sasauta mo, humanitarian. Basta maranop ka, kung nakukutang na ano yung sekta mo, kung nakukutang nung katoliko ka, uli ka, maranop ka, sopanda ka, kapatad ka, tao tamo. This is a basic human need, a human response. We have to go back to the basic at times. Hala naman pong marok yung mga di, kailangan tamo ito. Pero sana itamo kakalingwan, din kapatad tamo nga timpa mangailangan. Nung atita nga karapat, patala mo, nagyang makapakanano mo, mabot mo po sumaw. Iting kaya katang kasal pantayanan, iting turo ng Kristo kaya katangan.
Let us go back to the basics. Kilagyoning pa, paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Kapatad, manalangin tamo, banadwan tamo yung kasaupan king Ginoo, king pamaningit king katawan, abinyena kaya katamo, lalo na karendanupan at mawa. Karembalang panalangin nga tapong makibat, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Itangan po. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king Santa Iglesia, lingapan sana ning kabilugan na tao, ing emo ing kayang kaladwa, nune pati na ing kayang katawan, abinye na naman ning Diyos, king tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin pamuntok din bansa, lingunan da sanang masalese, ing kalusugan da rin tao, bilang metong karing mani muna ng katungkulan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin kainakan, ero sana abuswan din karelang katawan, kapamilatan ning kakulangan na pamanudtud, pamanyubok ka rin makabawal a panulo, pamaglasing, pamagsapalaran ka rin sakit a malyaring iwasan at aliwapa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaya katanga ng makatipon ngeni keti, adwantala sana king Diyos, ing kaya katang katawan at ding sablarang pangimut, banong agamit para king kayang ikaligaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngeni po, adwanta mo yung sarili tamong kapagnasan. Ginong Diyos, daraon mi keka, ring katawan mi at kaladwa. Agamit mi na sana king agpangkaburian mo at king kekang kaligaya. Itiadwan mi king lagyo ng Jesucristo, mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ni Eucharistia. Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katamong daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan na sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tanggapan mula reting ayin daraon mi keka, king kasalpantayanan. Busan mong ing kasakitan na bibitbitan ming mitmong lugut, maging metong yang sakripisyo ning kapurian king kayang ligaya. Itiadwan me kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya ka antimurin. yat nayo reng pusuyo. Makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati at duman ka rin o ikpa, Diyos ng alanganga, lubos mayupaya, kapamlatan ng Kristo ang ginumi. King Dalisya lugut,
pagmasusyan mi, ingkya kang kamatayan. Impamanyubli ng ingkya kaming mabiya kasalpantayanan, papasyag mi, ingkya yang pamanyubling mebya. Kingganap ng kapanaligan, panayan mi, ing kapanayan, king mitpong kaligayan. Ulinita, kambeding sa Blancoro, ringangel ka rin banwa, dalalit ming kaya kang ligaya, makyabe, king alangtok ng dampa, mamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloy pa, igang panibatan sa blangka banalan. Ulinita pagpalalampumi, pabanalan mo sa narating ayon ng Espiritu mo, banprake kami malyalang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Bayami daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, tingwaning tinapet pepa salamat sa keka. Piraso na at binyene karing kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiing kanakong katawan na midaon para kay kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis. Pasiwayang pepa salamat kaya ka. Binyening kalis ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbayo talanganggang tipa na mibubu para kaya kayo at para ka rin sa blang tao. Banketa mi patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyek tayo, misteryo ni kasalpantayanan. I Kristo meteo, I Kristo mebieyo, I Kristo mabieyo at datangya po. Inyang yan gaganakan miyo ipa, ing kamatayan, pamanyubli ng mebye ng anak mo. Daraon may kaya ka, tinapenimbye, kalis ng karigtasan. Lain min pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ang sanang misulusulog, ing ataw na daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ni Banal Espiritu. Ganakan meo ikpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap kayang lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, adi hanggang malugod na susuyo, magobra, sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na keti, king kaya kaming parokya ning Banal na Cruz. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, ating sablang miyango abye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhenin Dunin Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santong tinupad king malmong kaburian, king kaya kaban ng panahon, puriandakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayipayang tutukagom ning Banal na Espiritu, pupurianda ka at parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo, king Josik pa, king panalangin, hiro ng Jesus kaya katam. Thank
ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bat king kasupan king kang pakalulu, paraat kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming kalapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian at ing kayupayan, at iligaya manggaman king O alang-alang. ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo po ang bilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimuri. Pasyag tapo, umikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kaming kapayapan. Nyoing kordero ng Diyos, nyoing milalako king kasalanan na ninyato, mapalad na rin mayawos, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapot, yagkas miyay amano mo, kumayap na ako. Talakad tamo po. Manalangin tamo.
Oy paming malugod, antinaning binayo mo kami, at pepasiknangan king banal mong kalam. Saupan mo keng marap mit mong tetagan, karing kasakitan ning paintungol, at munye lalong maragul, asikanan, apilubluban kaya kami, kareting kaya kaming kapatad, king kasalukuyan, dang pamangailangan. Itiaduan me kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan ako rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilag yun ing igpa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Kabang sisesen tayo yung kaya katamong kaladwa. Tamong paboren ng pamangailangan na rin kapatad tamo, lalo na kayong karelang pamangailangan ni karelang pamangan inuman, ating karelang pamangailangan king Aldoldo. King angangagyo tamo, misaup-saup tamo. Ing misa, midaon na. Salamat, King Diyos.